Leswi I vuhayi bya mahungu ya SABC hi haxa tweet kusuka estudio 10 eAuckland Park eJoni. Kuma maphorisa va khomeriwa vukhamba na vukungundzwani eKurhuleni, Gauteng. South African exports do not compete with US producers and do not pose a threat to US industry. Xibalo xa Amerika eka nhundzu ya Afrika-Dzonga xi ta vanga ku lahleka ka ku tlula 130 wa magidi ya mintirho laha Afrika-Dzonga. Oka hina endzhaku ku tlhela hi hlangana ka mahungu ya Xitsonga ya SABC 2 ni le ka channel ya mahungu ya le haye eka DTT. Riperele. Ku khome maphorisa namuntlha mayelana na swihehlo swa vukhamba na vukungundzwani. Ku vula leswaku maphorisa lava 10 va nghene evhengeleni ro karhi eEdenville evuxeni bya Joni va secha hi n'hweti ya Khotavuxika naswona va ve va yiva mali na nhundzu yin'wana ya le vhengeleni. Xiyenge xa mahungu xa SABC xi vone nkandziyiso wa tikhamera ta le vhengeleni leti nga va foda maphorisa lama naswona ku tshembiwa leswaku video kona hi byo vumbhoni bya vachuchisi. Maphorisa lava 10 va ta ekhoto le Germiston evuxeni bya Joni mundzuku. Ku vikwa leswaku swirho swa ntsevu swa maphorisa ya doroba ra Ekurhuleni munhu maphorisa ya SAPS va endle musecho evhengeleni ra le Edenville va teke mafole yo hambanahambana na maphilisi ya tiphanado yo durha kwalomu ka R1,000 wa ku tlhele ku vikwa ku va yive mali ya kwalomu ka 35,000 rand. It is also alleged that the accused officers failed to record all the merchandise seized from the shop at the police station. The shop manager allegedly disputed the quantity and type of merchandise booked in the occurrence book to the station commander. The members were arrested today while on duty and will appear before court tomorrow. All arrested officers are constables and one sergeant and are detained at the Germiston police station. Maveri wa nhlangano wa Police and Prison Civil Rights Union Richard Mamabolo u ri nawu wu fanele ku teka goza. Mamabolo a angula hi ta ku khoma ku maphorisa hi swirho swa vukungundzwani ni vuxisi. Ori va amukela ku khomiwa ka vahehliwa naswona va tiyimisele ku lavisisa matikhomelo yo biha eka ndzawulo ya xiphorisa. Of course, we have been made aware about the reports from the media about the arrests which have been made by IPID, and of course, for that, of course, as an organization, we are committed to upholding ethical conduct and accountability within the SAPS, and of course, we respect the constitutional mandate that has been given to the oversight bodies such as IPID to look into investigating members within the service itself. Vahehliwa va ta ekhoto mundzuku. Maphorisa va ri ka ha langutele ku khoma ka vacheri va migodi swi nga ri nawini kumbe va zamazama van'wana emugodini wa Sheba eBarberton, Mpumalanga. Va zamazama a va karhi va khomiwa kusukela hi Wavuntlhanu. Namuntlha ku khome kwalomu ka 24 wa vona. Kasi ku angarhela ku khome ku tlula 500 ku fikela sweswi. Van'wana va nyikiwe bail ya 200 wa tirhandi ha un'we loko van'wana va ha ri exitokiseni. Va hehliwa hi milandzu yo hlaya ku katsa ku tlula milawu ya swicelwa no kumeka va ri laha tikweni swi nga ri nawini. A ku ri na nhlayo ya le henhla ehandle ka khoto ku seketela 494 wa vazamazama lava nga khomiwa hi Ravuntlhanu va lava leswaku va ntshunxiwa. Sina into lesifunako sifuna bulungiswa labantu laba bayazama bodla imindeni bodla amakhaba nebantwana. Mina nyalo into lekhona angazi ukuthi yini inkinga kahle kahle. Labantu abangara amaphosa ngakhona yena kuba nika umsebenzi labantu ukuthi basebenze. Alamadodzethu shemda babhudwethu asinamndeni mina futhi ushiyana sisa 3 months ukuthi ngizazenda kanjani namangaki. Vahehliwa a va ri ekhoto a va yima eboxini hi mintlawa ya 50. Vahehliwa hi ku kumiwa na switirhisiwa swa nsuku no tlula nawu wo nghena laha ku nga ngheniwiki. Lava a va ri na tiadirese ta laha tikweni va nyikiwe beyili kambe van'wana va tama va ha ri ekhotsweni kasi van'wana va le khoto. Van'wana va vona va humele ehandle naswona va khomiwile emugodini wa Shiva. Maphorisa va langutele van'wana ku va humela ehandle ka mugodi endzhaku ko yimisa mphakelo wa swakudya leswi a va yiseriwa ehansi ka mugodi. And these illegal miners were found to be repeat offenders. Illegal miners gain access to old areas of these mines and set up camps away from working areas. These areas were difficult to access previously due to safety concerns,
and because illegals use improvised explosives to keep security away and access abandoned areas that are existing from over 100 years of mining. Ntengo wu hundziseriwe eka siku ra 11 n'hweti yaleyi. Va ha endla vulavisisi hi vuenti. Vaaki va le nuclear eJoni va koxa vululami mayelana na nkandziyiso lowu nga hangalaka na swiyenge swa mabulu wa ndzumulo ya le ka vona yi karhi dzahisiwa swidzahadzahani. Mani wa xifanyetana lexi ya munhu wa malembe na van'wana vanharhu va khomiwile no hehliwa hi ku ringeta ku dlaya no xanisa n'wana. A va ri khoto le Joni naswona va vuriwa ku va pfumerile leswaku hi vona laha ya ka video va karhi va tirhisa swidzidziharisi swa muxaka wa Mandrax. Va ta tlhela ekhoto hi Wamune vhiki leri. Vahehliwa mune ka vona va tama va ri ekhotsweni. Vachuchisi va fanele ku tiyisa vutshamo bya vahehliwa va nga endla swikombelo swa bail, kasi hi le tlhelo vulavisisi byo switsotsi leswin'wana a nga dzahisiwa swona hi swihi bya ha yisa emahlweni. Cannot say it is drugs at this point. Those investigations are ongoing, so it's safe to say that one of the accused was smoking an unknown substance and thereafter shared the substance with a 4-year-old minor. Vaaki va le Nuclear va wela eka vanhu lava va hlundzukile endzhaku ku vona nkandziyiso wa video laha xifanyetana xa munhu wa malembe xi nga dzahisiwa switsotsi. Vaaki lava va ri ehandle ka khoto va koxa leswaku vahehliwa va tshama exitokisini. We are all here in support of the little boy. Guys, we are really saddened by the fact that this matter has been postponed to Thursday. We really want justice, and we want justice immediately. As a mother, grandmother, I am broken, really broken. So I really feel I need the courts to give justice for this child. N'wana u yisiwe endhawini ya vuhlayiseki u tekiwe endzhaku ku khomiwa ka mana wakwe ni vahehliwa lavan'wana. Kwalomu ka magidi 30 kumbe 30,000 wa vatirhi va nga hela hi mintirho laha Afrika-Dzonga hikwalaho ka 30% ya xibalo xa Amerika. Leswi endla leswaku swicelwa, mihandzu na yin'wana nhundzu ya laha Afrika-Dzonga leyi xavisiwaka eAmerika ya ehenhla hi nxavo naswona yi nga ha xaviwi hi xitalo. Mfumo wu ri karhi wu kanerisana na Amerika ku hunguta xibalo lexi xa 30% ku sivela ku lahleka ka mintirho laha Afrika-Dzonga. Holobye Lamula u ri mfumo wu hlawule ku nga tirhisi ehenhleni ka xibalo xa nhundzu ya swa mabindzu xa 30% xa Amerika hi mhaka xiyimo xa tipolitiki lexi nga kona. U ri khombo leri nga kona hileswaku loko mfumo wu ri karhi wu kanerisana na Amerika ku pfuxeleta vuxaka bya mabindzu ku ni swiyenge swo karhi laha tikweni leswi kokelaka etlhelo. Lamula u ri ikhonomi ya tiko yi langutana na xiyimo xo tika naswona minkanerisano yi fanele ku fambisiwa hi ndlela ya vukheta. It is not out of cowardice that we have refrained from responding even under very extreme provocation. It was because of our understanding of the complexity of the geo-environment, because we are talking about the livelihoods and jobs of people that are at stake. So that's why we're focused on the ball, on the negotiations, on the framework, and we did not want to focus on the speculations. 30 wa magidi wa mintirho yi langutana na xihloka naswona ikhonomi yi nga ha ehansi hi 0.2%. We base this on the ongoing consultations that we have with all the sectors of the economy, from automotive, agriculture, and all the other sectors that are going to be impacted. And at this stage, we are sitting at approximately 30,000 jobs. Mavonelo lama kona ya leswaku ku tumbuluxa ofisi leyi nga ta pfuna lava rhumelaka tinhundzu ematikweni mambe. We are currently modeling with the Localization Support Fund what structure of support they would give. We're not suggesting that every aspect of localization would be located in the Localization Support Fund. Now, I'm emphasizing that because you would say, well, they have so many billion in their account, therefore this is what it implies. But you have to model it in line with other products in the support package that you provide to determine what role they would play. The fact that the Localization Support Fund is on board, the Department of Labor is on board in terms of modeling different support packages, seeks to mitigate the impact of these decisions. Holobye u ri ehansi ka vurhangeri bya President tindzawulo ta matiko mambe
na mabindzu na vuvekisi ti le ku tirheni hi matimba ku kurisa vuxaka bya mabindzu na matiko ya Asia, Middle East, ku katsa UAE, Qatar na South Arabia. Already have markets that are open for South Africa to take advantage of, and we've seen a rise in exports through the AfCFTA. Between February and July, our exports through the AfCFTA have reached over 1 billion rands. Xibalo xintshwa xi ta simekiwa hi Ravuntlhanu hi yaka eka wona exikarhi ka vusiku. Hambiswiritano, tinhundzu leti seni ti nga rhwaliwa ku ya eAmerika ti nge khumbeki, ti ta tamatahari eka 10%. Mhaka ya ku jamelana mayelana na nkosi wa khale ka president wa Zambia Edgar Lungu yi tlhele ekhoto le henhla ePitori. Lungu u lovele xibedhlele xa laha Afrika-Dzonga hi n'hweti ya Khotavuxika. Mfumo wa Zambia wu lava leswaku Lungu a lahliwa hi mfumo eka rikwavo eZambia, kambe va ndyangu va lava leswaku a lahliwa laha Afrika-Dzonga. Swi tikomba va ndyangu va nga swi lavi ku president wa Zambia Hakainde Hichilema a va kona enkosini. Mfumo wa Zambia wu lava leswaku khoto yi va nyika mpfumelelo wo mukisa ntsumbu wa Lungu wu ya eka rikwavo eZambia. Swi na ku hundza n'hweti hi mpfhuka nkosi wa Lungu wu yimisiwile hi ntwanano exikarhi ka ndyangu wakwe na mfumo wa Zambia, kambe ku ta fikela sweswi a ku se va na xintshunxo laha mfumo wa Zambia wu nga tlhelela ekhoto leswaku ku va vona va lahlaka khale eka president tanihi leswi venge xileriso xa Lungu. 7.6 The family objected that the late President Lungu stated out his wishes before he died, which were that, firstly, his remains should be repatriated back to Zambia in the same manner that he had travelled to South Africa. I'm sorry, you've lost me. You referred to K18. K18. And then 7.63, in the event that he was accorded a state funeral, his successor should not be allowed to attend it. Now this comes from the respondents. So the important point is that it was never the late president's wish to be buried in South Africa. Ku ya hi marito ya muyimeri wa ndyangu wa Lungu, swi tikomba ku ri na xiphiqo xin'we lexi nga hi maendleleni ya leswaku xileriso lexi mfumo wu xi vulaka ku va xi humelela, ku nga vukona bya president Hakainde Hichilema loyi a nga teka vupresidente loko ku huma Lungu. Va ndyangu a va n'wi lavi enkosini. He made it very clear that it would be against his wishes and, according to him, undignified to be buried when the current president is presiding over his funeral. Again, no question about if it's right or wrong, it is his wishes. Vayimeri va mfumo wa Zambia lava a va ri eka ntshamo a va swi tivi leswaku president wa Zambia wa sweswi loyi a nga lavekiki enkosini u ta pfumela ku fambela ekule kumbe kambe va swi tiva leswi taka na ku va murhangeri wa tiko a lahliwa etikweni ra le handle. That would be really sad for the Zambian people, that their leader for 7 years, the president who presided over the country for 7 years, should be buried in a foreign country. Vuahluri bya mhaka leyi byi ta va hi mahelo ya vhiki. Eka nandzu wo dlawa ka vavasati vambirhi lava mintsumbu ya vona yi nga cukumetiwa exitaleni xa tinguluve u pfumele ku va mbhoni ya vachuchisi. Rudolf de Wet u hehliwa kun'we na muthori wa yena n'wamapurasi wo fuwa tinguluve Zakaria Oliver na un'wana mutirhi wa le purasini. Maria Makgatho na Khuzani Ndlovu va baleseriwe purasini ra le handle ka Polokwane hi Mhawuri lembe leri nga hela. Ntengo wu yisiwa ka vamune ekhoto le henhla ePolokwane. Muhehliwa wa vumbirhi Rudolf de Wet u hundzuke mbhoni ya mfumo. U ta nyika vumbhoni byo kanetana Oliver na muhlapfa wo huma Zimbabwe William Musora. Va hehliwa hi ku phamela masalela ya Makgatho na Ndlovu eka tinguluve Onverwacht Farm. Va hehliwa kusukela hi Mhawuri lembe leri nga hela va ri exitokisini. Swihehlo ehenhla ka muhehliwa wa vumbirhi de Wet swi ta herisiwa tanihi leswi a nga mbhoni ya mfumo. I confirm that accused number 2 is now a state witness in terms of section 204. We have been provided by an undertaking from the state that the charges would be withdrawn against accused number 2
on the day of his testimony, Your Worship. Naturally so, my mandate would then be terminated and I will remain as a watch brief for accused number 2. Gqwetha ra muhehlo wo sungula Olivier u byele khote leswaku a nonoheriwa ku tihlanganisa na muhehliwa loyi a nga khotsweni. Are extensively struggling to consult with accused number 1 in the correctional services. We have not been able to consult with him without interference or without some form of attempts at someone, as we as legal practitioners, whenever we go into the correctional services, we're either threatened, we're intimidated. It's a massive issue. So it's my instruction to place that on the record. Ntengo wu ya emahlweni ra vumune. Loko va mavhengeleni ya evutlokwa eLimpopo laha vatekani mambirhi lava nga tsoniwa mahlo va nga boheka ku baleka ekaya hi mhaka yo xanisiwa. Tshama na hina. Isa mahlweni mahungu ya SABC kasi tlhela languta hungu leri nga rhanga mahlweni madyambu lama khume maphorisa va khomiwe milandzu ya vukhamba ekurhuleni eGauteng. Nhungu wa vona i swirho swa maphorisa ekurhuleni kasi vambirhi i va SAPS kumbe SAPS. Xikombelo xa bail xa phorisa ra le Limpopo loyi a hehliwaka hi ku dlaya va ka vona hi xikongomelo xo kuma mali ya insurance xi emahlweni ekhoto le Polokwane. Sejeni Rachel Kutumela u hehliwa ku n'wana makwavo wa yena na n'wana wa makwavo Ana na Flora Shokani. Mutirhikulori u vika leswaku xikombelo xa bail xi ta hetisisiwa hi Wavuntlhanu. Pimani Baloyi. Vahehliwa va tikomba va lulamerile ku yisa xikombelo xuxiwa hi bail emahlweni. Va langutana na milandzu yo dlaya xikan'we ni ya vuxisi bya tindzindzakhombo. Gqweta ra vona ri tiyisise leswaku ku ntshunxiwa ka vona swi ta fambisana na vululami. That's correct, Worship. Now, all 32 counts, they emanate and date some over 2 years, some over 3 years, some over 5 years. Is it correct? Now, you'd agree with me that it would mean that if they are granted bail, the applicants, and strict conditions are placed by this court, they would adhere to them because they've never dishonored any condition which was given by any court because they are first-time offenders. Mulavisisi wa nandzu u tlhela tiyisa nakambe leswaku lava nharhu va ta nghenelela eka vulavisisi byakwe loko vo ntshunxiwa hi bail. For Mr. Maiwashi to familiarize himself with the transcript portion. So in short, Worship, the delay was not on the side of the state but on the side of the defense. These applicants are not good candidates. I don't recommend that they be given bail due to the fact that they've already interfered with investigation. Xikombelo xa bail xi ta emahlweni ra Vuntlhanu. Ipimani Baloyi wa mahungu ya SABC ePolokwane. Van'wana va vatsoniwa va kombisa ku vilela hi ku xanisiwa hi va ka vona na maxaka. Va hehla leswaku a vo xanisiwa emirini kumbe emoyeni ntsena kambe na hi tlhelo ra swa timali. Va ri mali ya vona ya mudende a va yi voni kumbe a va yi kumi hikuva va tekeriwa makhadi yo hola. Van'wana va vatsoniwa lava i vatekani vo tsoniwa mahlo na van'wana va vona kumbe na vana va vona va le Vutlokwa eLimpopo va kale va baleka kaya hi mhaka yo xanisiwa. Lisiva Mukholobotho na murhandziwa wakwe Thembisile Magagulo va baleke kaya ra vona hi mhaka ya swihehlo swo xanisiwa. Varandzani lava na vana va vona vanharhu se va kume ndhawu yin'wana laha va tshamaka na ndyangu wun'wana wa ka Mphahlele na vona i vatsoniwa lava nga voneki eka Mphahlele ehandle ka lewa wa Khomo. Ndyangu wa swirho swa ntlhanu wu manyane endzeni ka yindlu ya RDP ya vanghana va vona lava na vona va tshamaka na vana va vona. Mo ke le gona kwa seteng ya Botlokwa kwa be se ngape ke khotla ke go ja go tsanyana ka be ke go share ke ba affecta di thuto tsa bana le nna ka bonna bophelo ba ka bo sa safara. Besingaphatheki kahle efamilini la sibiya khona nala emphakathini
besingaphatheki kahle uyabona nje bani labakhubatekile na uhamba nje la indleleni bakwendela umsindvo indvo lengase right. Ndyangu wa ka Mphahlele la nuna na nsati va nga voniki va amukele ndyangu wa ka Mkholoboto hi mandla mambirhi va vula leswaku va twisisa xiyimo xa vona. Tšeo ke di bonego go ntšhidišiša pelo ka gore o hwetša monna e le yo mogolo ge a swanetše gore a fitlhelwe ke go humanelwa mosadi a sa dumelelwe lebaka e le gore ba bantši ba tloga ba no e bolela ka molomo ba re tšhalete lotho e a sepela go iriwa yona tšhalete ya sasa. Ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki eLimpopo va sole swinene mhaka yo xanisiwa ka vadyuhari na vatsoniwa. People living with disabilities have rights which are enshrined in the Constitution, and people living with them, family members and so on, need to protect them. And anybody that is aware of any form of abuse needs to report such incidences either to law enforcement agencies or to the Department of Social Development. Mindyangu leyi hayimbirhi ka yona va kombela mfumo na vaaki ku nghenelela naswona va teka magoza yo sirhelela vatsoniwa lava hanyaka ehansi ka ntshikelelo no xanisiwa. Mali ya laha ka rhandi yi tile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 17.94 rand, mpondo i 23.89 rand, euro i 20.77 rand, kasi pula tiko akala na Botswana i 1.23 rand. Minkavelo ka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $3,378 a ounce, platinum i $1,348 a ounce, kasi nxavo wa oil mbisi i $68.64 imphongolo. Kasi ndlela leyi yalayo ya ku ri mahungu ya makume ya mahungu ya namuntlha, Tsitsi Baloyi u ta landzela na maxele endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Musa Mabunda, ri perile. Riperile leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamise ku yini eka madyambu ya namuntlha ku langutiwe mpfula na moya ngopfungopfu loko hi languta eka swifundzankulu leswi ku nga le dzongeni wa Afrika-Dzonga. Languta xifundzankulu xa le Western Cape u langutile mpfula nga kwalomu ka 80% na ku ya kwalomu ka 60% kasi loko hi ya exifundzankulu xa le Eastern Cape na kona u nga langutela mpfula leyi nga ta va yi ri kona eka madyambu ya namuntlha. Kasi ku languta eka siku ra mundzuku kona i xiyimo lexi fanaka loko hi languta eswifundzankulu leswi ku nga le edzongeni wa Afrika-Dzonga. Kasi loko hi languta etindhawini ta Limpopo kona ku ta va karhi ku hunga moya, languta Gauteng na yona yi ta va karhi i hunga moya. A hi languta leswaku swilemukisi swi tshamiseke kwini ku languteriwe moya wa matimba ngopfu loko hi languta kwele eboweni ra le Cape Town, kasi ku languta ePintheni na kona ku ta va ku ri ni moya eka madyambu ya namuntlha. Kasi languta ka siku ra mundzuku kona na kona ku ha ri ni swilemukisi leswi nga kona ku ta va ku languta ku hisa ngopfu loko hi languta exifundzenikulu xa le Northwest. Kasi loko u languta KwaZulu-Natal kona na kona u nga ha langutela xiyimo xo hisa laha nga ta va ku ri ni rintshwa. A hi leni leswaku maxelo ya swifundzankulu yona ya tshamise ku yini. Hi rhanga xifundzankulu xa Gauteng ku langutiwe maxelo ma kahle swinene ngopfungopfu loko hi languta ndhawu ta le Pitori yi ta va ri ka 3 ku ya eka 23, kasi languta Bronkhortspruit na yona yi ta va ri ka 2 ku ya eka 22. Hi languta xifundzankulu xa Limpopo kona u nga ha langutela maxelo ma kahle swinene loko languta ndhawu ta Messina yi ta va ri kwalomu ka 30 ya yona ku ta va karhi ku hisa yi ri ka 26, ka languta Thohoyandou yi ta va ri ka 27. U languta xifundzankulu xa Mpumalanga kona u nga ha langutela maxelo ma kahle swinene loko languta Maxixini yi ta va ri ka 22, u languta Carolina yi ta va ri eka 3 ku ya eka 21, kasi languta Mbombela yi ta va ri ka 9 ku ya eka 25. U languta xifundzankulu xa KwaZulu-Natal kona u nga ha langutela maxelo mo hisa loko languta ndhawu ta ufana Vryheid yi ta va ri ka 5 ku ya eka 28, u languta Ulundi yi ta va ri ka 4 ku ya eka 30, kasi Richards Bay yi ta va ri ka 12 ku ya eka 30. U languta xifundzankulu xa le East kona u nga ha langutela maxelo ma kahle swinene loko languta ndhawu ta ufana Mthatha ku ta ku ri na maxelo ma kahle, kasi loko ndhawu ta ufana
komani kona nakona ku ta va ku ri na maxelo ma kahle swinene u languta xifundzankulu xa le Western Cape tanihiloko hi vurile leswaku ku ta va karhi ku ni timpfula eka siku ra mundzuku loko u languta ndhawu to fana na vo George ku ta va karhi ku ri kwalomu ka ma 10 ku ya eka 15 loko u languta ndhawu to fana na vo Winchester kona ta va ri ka 10 ku ya eka 13 u languta xifundzankulu xa Northern Cape nakona u nga languta na timpfula kasi ka mari ku ta va karhi ku horile loko u languta Kurumani yi ta va ri ka Rivonia ku ya eka 21 kasi loko ta Kimberley yi ta va ri ka 7 ku ya eka 23 kasi loko u languta xifundzankulu xa Free State kona nakona u nga languta maxelo ma kahle swinene Sasolburg ku ta va karhi ku horile ka lota Batavilana yi ta va ri ku ri 7 ku ya eka 23 languta xifundzankulu xa North kona nakona u nga languta maxelo ma kahle loko u languta Rustenburg yi ta va ri ka 7 ku ya eka 23 u languta Mahikeng yi ta va ri kwalomu ka 6 ku ya eka 24 lawa a ku ri maxelo mi khomelo wona eka madyambu ya namuntlha ra perile